ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Hadi ngajing penkut no mulai futsal league ke Sam Khamti minta ka kenti kan sepenlong sia ke lempung ilak kai Sam Khamti winter vacation futsal league ke Bansalong haki Indot League Jaka kata ke Sam Khamti women's league ke Sam Khamti children's league under 10 ke Sam Khamti children's league under 13 ke Sam Khamti children's league under 15 ke Sam Khamti modat beki league ke Sam Khamti veteran league. Hagari ke lempung ilak kai on seplela di kinong isim benta naduki hybrid kisam lakin thai bak kirang ba blakin jo sa fus nam sheneng kakum gajing atho jong uba sambor lang ding do kani ke lempung ilak kai on sepenlong hakatayo ba a jumrai no pra arja phosau. Boleh pi baru agi bapai ya kini khabar nakaliang ke Sam Khamti di Padang Sobah ya kini ke Shutitlang lingba ke Sam Khamti winter vacation futsal leagues te kumai play ki posters kindan ndir league tournament ha season long kinlong da kasngi ningkong in pelong ya women's league kasngi baar kindan ya ka under 10 jengki boys kasngi balang ya ka under 13 jengki boys kasngi play ya ka under 15 jengki boys te ha kasngi thot ding kindan ya tu ka mulai marat biki league but ha kasngi sajan pada kindan ya kan ya ka veteran cup jengki suppose nam sejrong te ki segregation jengki tournaments ngak batai ba tu ka poster namenta women's league kindan nak tang hadir league teams in split south team ki south group top 2 nang tu kinrong sya ka quarter final te habade pada bat kini ki children's league naduk ka under 10 ka under 13 bak under 15 jongki boys kindan bi life ar league team in split south league team haki pra group south pra long life ar but top 2 teams nang tu kinrong sya ka round of 16 te habade pada bak kini ka mulai morat biki league kini ka long no kum ke interdong jong mulai morat biki tang ba ngi la kham penjensur pada da bangi sya banwan do ar league teams but ki players ki banele kai hakani kan league kini biki kena ki tang ni pot dong monat biki la ban form lagi team ki jongki ya kani ngi bo South League group Sun team hui group te top 2 nang ni kan yang quarter final te hawa dia bak veteran cup in sem tang khat league teams but ki jingile kai ngi le kai be tang haki ngi sajan te veteran cup kadai ki suppose nam sejrong but ki by entry ngi la batai dot ki kategori ki jongki te sakawai nakhliang ngajongi ngisi iba dangi penmi kubor abade begini tournament be organize sedan ki break buat dong nagi bustu bakla beki om bakla aram tan ka entry fees ka benikong ki hapon stu swang kamde bengi pelak kai barang kendau tadi bengi pelak kai turf te ki dressing room zungi ki download pidakwa after hadir ke jinglak kai pidakwa abon sumru ki biang not ki shower rooms ki download ki toilets ki ka proper parking space ka public toilet namenta ki bon pekai la ka jong but pihak ban sutu ba ngi hagi tournament ki jungi la dengi shem make entry fees ngim ju include chu ya ka game fees kemod fi susio we tangi tu ka game fees ka tang tu ka entry fees bu pian ningkong te gitu ki game fees ki bagi ju shem man ka game pada ya tu ki klam shem show te kita bar khoi la persalut de kini ki posters ki jungi kenang benumdan kenu jingi stu baklah pat kumangi la mat phangi phi ba kani kede ka bangi pediang ya ka Shutitlang ka jungi te bar khoi kini ki leagues bar khoi kini ki tournaments in sedang bai ya ka tayo baar jong banai Disember 2020